ние снимаме тука во Трст. Да. Трст за жителите на поранешна Титова Југославија имаше многу битно значење. Доаѓавме тука да купуваме фармерки, да влеземе во Западот. Трст вие Скопје е една од најдобрите серии кои ги има снимено македонската радио и телевизија. Значи Трст беше тој наш прозорец кон светот. Да. На крајот на Втората светска војна, македонските партизани протестираа: не сакаме на Трст, сакаме на Солун. И долго време му замераа на Тито. Мислим. Долго му замераа зошто Трст, Да. а не Солун. Znate, v istini, mi Slovenci i vi Makedonci smo jako slični. Zašto? Jer v Drugom svjetskom ratu smo mi dobili državnost. Mi smo dobili svoj historijski identitet. Srbi su ga imali, Hrvati su ga imali, Crnogorci su ga imali, a mi nismo ga imali i vi ga niste imali. A imali smo iste ambicije. Vi ste željeli da združite cijelu Makedoniju i da dođete do Soluna, a mi smo željeli da dođemo do mora. I nismo mogli si predstavljati da će biti dostop do mora drugdje gdje u Trstu. Jer skozi stoljeća smo živjeli s Trstom. O Kopru nije niko znao ništa. Koper nije bio ništa, bio mali gradić, bez pomena. Tako da v ovom smislu je bila ta naša ambicija, naša i vaša ambicija, mislim, jako razumljiva. Tito nije zaboravio, znate, Makedonije, nije zaboravio Makedonije, ali naravno v ovom času bilo je potrebnije više graditi na Trstu nego na Solunu, jer Stalin je dao Churchillu proste ruke v Grčiji. I to je Tito znao. Vi ste možda slišali, ste čuli o ovom srećanju između Churchilla i Stalina v Moskvi oktobra 1944. Tada su oni razdelili Balkan. Kazali su koliko vpliva će imeti vsaka država na Grčkoj, v Romuniji, v Bolgariji, v Mađariji i v Jugoslaviji. Dozvolite samo da završim. V Jugoslaviji su kazali 50-50. 50-50. Da, 50-50. Za Grčko su kazali 90 za Britance, a 10 za Sovjete. Ništa. To znači da je Stalin Grčko dao Britance. I naravno v ovom kontekstu, v ovom međunarodnom kontekstu, Tito nije mogao dosta raditi, nije mogao iti kontra Stalinu, jer v ovom trenutku ga je jako potrebovao.